kumsang ni somni le panni October ni som le paruk ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thla tu zong zong te chi bai thau ule khovel chanchin thar sang sang te tuntuma hian kan lor khom le dona global roundup kan nei dona ama saberatan chuan Arunachal state ta thil thleng chungchang hi in soima saber teang Arunachal state ta hian China border nai vai taka thingtlang kho pakha tawma he khwa cheng te hian China border nai vai tak taka hian tlang ram cheng che tak taka ram muldam toy kan ti thin nim chi hrang hrang dam doi ta na an man thin ta chu an la thina hei hi Arunachal Pradesh sa tlang ram vela cheng te tan chuan thil common tak ania heng ram muldam toy te hi zongin man to tak takin an khal chuak la thina chung chu dam doi siam chona tan man ani thina ni ma se he tianga tlang rama ram muldam toy han zon nalama hian kongbawin line of actual control India le China in rina border chu an lo cross thina hei wang hian China hian mithren khat an lo manual towa the Times of India hian voin chun dar som pakhat vela report an pek danin Arunachal mi rol thar pani ni somnga paruk zat mai China border a hian an bo to ni tin an reporta heng rol thar pani te hian ram muldam doi zong tur hian tun thakalta August ni som le pakua khan Anjo district chunga an khua chalagam atangin an chuaka heng rol thar pani chung le khat te hian report an pek dan chuan August ni som le pakua anin chua sana ram muldam doi zong tura an kal nuwa khan tun thleng hian mu ani talawa hei wang hian October ni kuwa khan he tual chunga police station om nai viber local police station a hian an bawani ti hi an report an pek lumha hian he thingtlang khua cheng mi pui tam tak ta chuan helai mun vela ramom dan te chiang taka an hriata wangin mun tam taka an zong kuala ram muldam doi zong thin dang mi tam tak te point an sul nu te an huwa ma se heng an sul nu rang rang atang hian line of actual control China le India in rina border chu an cross nia an hriat thu an report ane India Defence Ministry chuan thu chua an siam jui ngala Indian Army zong te Arunachal Pradesh helai district le ache vela omte line of actual control hi uluk taka venghima dap turin hriat tirna anti chuaka hebaka hian China People Liberation Army line of actual control site le lama omte chu biak po tumin thaitop manchua ma se tun thleng hi chuan Indian Army ten China People Liberation Army biak po antumna zong hi Chinese sipai te hian an chan du lo wangle an bengkhon du lo wangin tun thleng hian an chanchin hriat zui thai ani talawa level sangzo katranga in biak na kalpui turin Indian Army te chuan rotna Ministry of Defence cha hian an thlen let le ngal ani hetianga thalai pani ngot mai China border an botak chungchanga hian The Hinduin report an pek dan chuan Indian Army Arunachal Pradesh chunga om zong te baka border venghim tu turatana anda agencies ti hrang SIB tele agencies dang zong te hnena hian dan pa ngai angin thil akal talawa line of actual control le ache vela hian alat anti chuakta ni tin anjo khuwa SP rike kamsi chuan The Hindu hnena hian report apebok ani medicinal herb santi heng ram muldam doi te hi border area bullok loka hian atama wangin helai khot chang te hian an la fo thrina ma se line of actual control hi an lo cross pal thrina wangin China People Liberation Army te hian ama point man an lo nei towa mani loka khan Arunachal Pradesh sa mi panni hetianga ram muldam doi vai vela an kalnalama line of actual control hi an cross ta ka wangin China People Liberation Army te chuan an mana hunrei tak nuwa China PLA te hian an man ti hi an soi chawa khathil thleng chungchang kha report kan ron nei towa January ni som pakua khan Miram Taron Upper Siang district ami kha line of actual control hi crossin ram hnuaya hian akala ram hnuaya hetianga ram muldam doi azon meklai hian China People Liberation Army te hian manin tan ina an lo khungta ni som chungjat mai heng PLA te hian an mana Indian Army te chuan ni som hnuwa hian Chinese sipai tanen hian hunrei tak in biak na an nei hnuwa line of actual control rale lam China side lam pangatang hian India side lama anron hlan let le ta ani ti chuan kumsang ni som ni September tha khan hetiang deuh che hian thil alo theng to boka mi pano pang pani chu Arunachal Pradesh Upper Subansiri district chunga tangin
heng ram muldam doi te hi an zon na lama line of actual control India le China in rina border chu an cross palawangin ni som chungjat mai China People Liberation Army te hian mi pano pang panni hi an lo kol to boka major diplomatic ro tia an soi diplomatic lama hei phei hi chu China le India hian in mu thiam lo na lian tak an nei phata soi ho na po voitam tak an nei zui phang heng he ani China People Liberation Army te hian hun rai tak chu heng Arunachali ram muldam doi zong line of actual control cross vakal te hi an kol ngai lem lowa ma se tun truma tleirol pani bauta te hian line of actual control hi an cross ngai ni in police tele an chung ta chuan an khria China People Liberation Army te hian an lo mana an ngai to ani achan chu line of actual control atanga India side lam jong jong chu police tele sipai te mai baka he thing tlang khuat cheng mitam tak ten azon na hi hun rai tak chung an thok toa an kalna mun ram muldam doi omna area jong jong chu dap chua vek ani toa ma se mu ani tak lo wangin China People Liberation Army te hian lo manin an kuta an kol ngai nia an ngaya Indian Army officer ta chuan thinrim takin China People Liberation Army te hi biak po tumin thucha po an hu chia deuh renga ma se chung jong jong chuan chan let na engma anei lowa eng tiangin nge an bowa khoya ngen om ti hi tun thlengin hriat thei ani talo ani ti chuan ni somnga paruk zat mai an bo nuwa India Defence Ministry chuan Arunachal Pradesh Anjo district ka tleirol pani chu an bawani ti in puanjarna anei ta Indian Army te hian thu chua an siam jinga hian China People Liberation Army te hian an kuta an kol ngai nia an hriat thu an soiba ka arang thayang berin India side lama Indian Army te kuta hian ronlan let thuai turin an du thu thu chua hian an jiak lang bok ani ma se China People Liberation Army te mai baka Chinese Foreign Ministry le Defence Ministry te chuan engma o an la chua lawa he thu chua chungchanga hian soizui na po an la nei lo boka Arunachal Pradesh India le China in rina line of actual control apo sensitive area tia ansoi makmahon line vela chuan bauruak atang talhea Indian Army te hi muntam taka anin kula China People Liberation Army te hian anral thom te po man mai thain anda The Times of India in report an pek dan chuan Arunachal border hian China People Liberation Army tele Indian Army te SIB te inkara hian in epton na lian tak athleng mai thaini tin an report bok heng tleirol August ni som pakwa tanga bauta te hi batailum tikrole bayang so maniu te ania chagalam area bulvela cheng te chuan sipai ta hna hian report an pek danin Indian Army te hian kanram chung mun hrang hranga hian duty na post anda ma se chung duty na post te chu heng tlangram huna te hian ta ani lo bangin China People Liberation Army te chuan huang tau takin kanram chung hi anron lut thina line of actual control ron crossin India side lama ram muldam doi jong thin mitam tak te chu man an lo ni towa chung te chu border anron cross wang tin China People Liberation Army te hian an pu thina ni antia hei wang hian tun truma mi bauta te po hi an sul nu tam tak kan chuya an sul nu tanga alan dan chuan border va cross tur hian nirukemo niriatemo keakal angaya anmani hi keakal chuak ram hnuai wak anni wangin ma se an nu ma chui thei chin atanga alan dan chuan border hi cross lawin India side lama ram muldam doi anlak mek lai hian China People Liberation Army ta chuan line of actual control hi ron crossin kanram chunga ron lutin silai mangin anvo betanga anmanta kan ngaya ni tin an report ani amma Upper Siang district atanga Miram Taron abo po khan Chinese territory lut lawin India territory lama ram muldam doi hazon mek lai hian China People Liberation Army ta chuan anman ngai ani ti hi kanhra chiang ani tin chalagam area cheng te hian an soi boka tin sanghi samni kum September tha anman tak mi pano pangpo kha Upper Subansari district ania ani po khan border cross wang nilawin India side lama ram muldam doi azong mek lai chu China People Liberation Army te hian Arunachal Pradesh pumpui deu tho hi anrama anrin lu wangin border area hi anron cross anram chunga heng ram muldam doi te hi zonga puin anmanani antibok Arunachal Pradesh Police ta chu beidong takin tuna hian hanom toa
Arunachal State Sarkar hian India Defence Ministry nena hian thu an thlen towa hian thu thlena hian Arunachal Pradesh pumpui deuh thaw hi China Communist Sarkar chuan anram chhunga anrin luta ma se border ro chu insert tonin Arunachal Pradesh hi India ram chhunga India side lama om ania Arunachal hi India hian aram chhunga om zui zel haduni chuan heng kan mi le sa kan khole tui mipa lano pang tak tak mai bomek ta hi atul dananga pianga chachuak ka azon na thok tur hian kan phuta voitam tak kan mi le sa ta hi China People Liberation Army ta hian poisai lo ta chu tan ina anlo khung towa sipai tan ina khung anni wangin hreom tak tuarin anoma liam tam tak nei chungin India side lama anon da kir thina chung huna chuan India hian malak na le action laklet na engma anei ngai lowa tuna po hian eng tianga hreomin nge an hrenang ti po hriat ani lowa China People Liberation Army laka hian Indian Army te hian a chan let na natak an pek hi kan bei saya tin kan mi bomek te po hi zong mungai turin kan du boka China People Liberation Army te hian channel rang in biak po na an hon rang chu tuna hian an khara Indian Army te hian an betlang thailo ni chuan China side lama hian valutin heng kan mi bo kan mi le sa te hi azon na an vathok mai turani tin India Defence Ministry hena hian thu an thlenta ani Arunachal bordera Indian Army te hena hian inral ring turin hriat tirna chu ti chua ani tua The Times of India chuan an report chunjom danin Arunachala line of actual control border nai taka tlangram vela ramhuldam doi anvazon na mun hi tuna hian khom dan na sataka ain thak thleng chome ka wangin chaktakin mikring tan chuan ke kalpo thil har satak ania August ni som pakua police ta hena hian an bawani ti hi report ani ta chau boka hai wang hian an sul nu tam tak ta chu Indian Army te anlo thlen nuale azon na an tho nuwa po hian mulai thailo thil tam tak aum to boka border area hian khoilam nge an pantak ti po hriat thei ani talawani tin an report ani mase the Hindu chuan hetiang hi thilom dan ni masela khom dan in thak danglam na sataka wang hian nimna eitur tele thaira eitur te an muni poin khowota wangin harsat na tok ngei turangai ania nungdama om thei ani to lo hrim boka tuna hian ni somnga le parukjat mai an bo towa mase Arunachal Pradesh India bordera India side lam zongjong chu dap chu ani towa an rong takngel po mu ani tak lo wangin China People Liberation Army te hian an hreng ngeya ngai ania mase biak po thei ani lo wangle army levela anin biak na channel zongjong ta chu China hian akhar veka wangin heng rol thar pani te hi an man ngeya mase Indian Army tenen hian in biak po duri lawin an China area an district chung vela thilom dan le Indian Army te duty post rang ta chu an top chho zo vek nuwa India side lama ronhlan an tuma an ngai thu an soibok mase hei hi Indian Army te hian an du lo ber ani wangin army post mai baka post dang tam tak siam bel ania Arunachal Pradesh border vela hian boruak asang ta hle ani hetianga India le China inkara tension thar achuamek lai hian Russia chuan mol phona lian tak mai anaita military mobilization tia Russian President Vladimir Putin an order ati chua khan Russia ram chunga mi mai ne lo Soviet Union hunlaya Soviet rambung than chunga lawam to thin tuna independent ram ni to te tang hian sipai tur hian thren khat chu lak anni ni ti Tas News Agency chuan voin khan report an pea Tas News Agency hian report an pek dan chuan heng sipai lak ho ta hi training na mun firing range silai ka zira anom mek lain an mani len mani hi in kapin buaina achuka Russia hian sipai alak tharte training a pek na mun hi Belgorod region chunga ania Western Military District niin Ministry of Defence in sipai alak tam tak jinga mi hi helai muna hian training pek ania mase kan saita kang khan CIS tia anko Commonwealth of Independent State ta chu Russia hian sipai tang du de tan lo nain an chordona sipaya lak thei anni thu apuanga ti chuan heng independent ramatang hian Russian sipai tang tur hian mithan khat ta chu anin pea chung mi in pe ta jinga panni CIS ramatanga ronin pe ta hian firfiak polte ang mai training ground a hian silai an met puaka
Russian state media TASS news agency hian report an pek danin Belgorod region chung Western Military District a hetianga Russian sipai le Russian sipai te inkara inkana achuawang hian mi som pakhat lain thipui tham khop hialin hliam na tak mai antura training petu tur le training mek sipai dang som panga te chuan hliam na tak antur tel bokani tin han report ani Russian Ministry of Defense chuan hetil thang chung chang hi unconfirmed thu han report ta hetianga buaina alo chua chan chu Soviet Republic hun laya kanram chunga kanrin lu jinga ramthan khat independent to ramatranga ronin pe mi pani ta chuan firfiak polang main firing ran sa hian chet na an nei ta an sipai pui ta chu ka pin buaina achuaka heng sipai atang tur training la mek sutar tia an soi silai ka zur mek ta hian silai te nau deuh te an kolawangin an sipai pui te silai manga an kana hian chiatna lian tham tak atheng lo hlawani tin han reporta ma se mi som pakhat te hi chu thimai thai din hmuna anding mek ni in han report bok ani The Moscow Times chuan hemi chung changa hian report an pek danin thamasa Augusta Khan Russian President Vladimir Putin hian hetianga massive military mobilization akalpui ta ka wang hian mun rang atangin sipayatan mitam tak chu lak lui ania indo pui panhina nulama khan partial military mobilization hi hetiang takalian thama puan hi ani voi khatna ania chu Ukraine ramchunga sipai thon lu turte ania mase President Vladimir Putin hian hetiang taka sipai tam halak bel thuta wang hian sipai ta inkara hian buaina achuak thaya Ukraine ramchunga military operation anai mekna hian Moscow in thilti sual anai lianber ta jinga mi ni tin han report ani Newsweek chuan voin chun dar som pani vela report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin hian Zhirtovny Khan reservist tia an soi heng sipayatana anlak bel ta hi mi noi ni singni zat ta chu Ukraine ramchunga hian thon lu turin peifel hani toni ti apuanga ti chuan avaya sipai anlak tur hi mi noi thumzat ania hengkara hian boina chuak thaini ti hi chu thil chiang sa ania chu thil chu athen hlau thong takin Russian Defense Ministry noya general le officer tam tak ta chuan training po hi uluk taka kalpui hangai thu anlo sai to thina mase Moscow chu aman moto ema wangin Russia ramchunga sipai training na mun tam taka ta hian thon darlawin Belgorod region chunga hian voile khata mitam takte nolutin hetiang hian training anai tira mitam takin nunna anchan lo hi vanei thak tak ania Russia in sipaya alak luijinga hian lungoi lo taka sipai zom mitam takan oma chungmi ta chuan Russian military chunga hian helna chokchokin boina lian tak chu tok thairang din huna andinga ti chuan chu thil chu athleng tangeya hei hi athlen voi khatna ania ma se atop na anilo mai thai ni tin Newsweek chuan an reporta achan chu heng mi khrang thinrim le lungoi lo taka sipaya anlak lui te hian Ukraine ramchunga in dawai chuan life ammunition anti silai pa ngai le amu pa ngai te an kuta anvon huna tlan chuana tur le tlan chetna tur kong omang anga chuan ahu hawa tlan chet antum ngai dona chuta chuan an big botum nalama har sakna losiam tu tenen chuan in ka na achuak thairenga chu Ukraine an nam puile an tha tu te tranga misang ena an en ngai lo Ukrainian mi puite ka ai chuan an sipai pui Russian sipai tlem te ka hluma tlan chua mai thaini chuan chu an thang jok ngai in harin omani ti in han report bok ani Russia le Ukraine in dona chungchanga hian uluk taka thlir tu le thulak na ta na media rang ten an man thin chu International Study of War ISW ta hi ania hengmi ta hian voin lama report an pek dan chuan voina khan battlefield ta Russian sipai tam tak ta chu Ukrainian sipai ta hnena anin pea Russia in partial mobilization akal puya wang hian heng ralmatonga hian sipai alak lui ta hi aron da mase Ukrainian Armed Force telaka hian olsam takin antloma Ukraine sipai ta hi anka du lo wangin Ukraine sipai ta hnena hian impact na lian tham tak mai an nei meka hei wang hian Kharkiv region a hian Russian sipai ten uncontrolled chin area chu azim pha hlea President Vladimir Putin hian indo puile indo na lian tham tak anram ven himna turata na sipai lak luina order ti chuak lawa
มีรำรุนตุระสิไปลักลุยนาออร์ดาร์อาทิตย์ชัววังเฮียนแห่งสิไปลักลุยเตเฮียนยูเครนสิไปเตกับดูลาวินอินเป็กนะอันกัลปุยเมกเจลนีตีอินอันริปอตาเคอร์ซอนริจอนชุงอาปออินกานาเลียนทำตักอาเทงามาเซยูเครนสิไปเตเฮียนรัสเซียนสิไปลักทาร์เตอันมัชนาPresident Vladimir Putin hian ral matonga heng sipayatana alak tharte hi aronda Kharkiv region a thilthengang bokin Kherson region chunga po hian thil athleng meka AFP News Agency report anpek dan chuan Kherson region chunga hian in kana achuak mana Russian sipaitale Ukrainian Armed Force te anin kana hian Russian sipayatana lak tharti confirm thai mi panga chu ka hlum ani mana Masa heng mitahi partial mobilization Russian President Vladimir Putin an apuan nuaya sipayatana laklui ani wangin Ukrainian Armed Force tachuan norzui lawin inpek na hun an hongta Kharkiv region chunga hian sipai zachuang zat mai tachu Ukraine kuta voin khan in surrenderin anin peni tin an reporta battlefield ta Ukrainian Armed Force telaka Russian sipai te kloma anin pek na lianber chu voin hian atheng ta ni antibok hetilai hian Russian media sang ta chuan an sipai te training na hmuna in kana chuak chungchanga hian nunna chan anom lo anga an pon lain India media Z News in voina report an pek dan chuan voina hetianga Russian sipai te training ground na anin kana hian mi som pakhatin nunna an chana mi som le panga chuan hliamna tak an turani tin an report ve thunga hetianga mi pahnin an thiante an silai ken manga an ka ta ka wang hian Russian sipai helai training ground na omho ta chu rontlan khom halin huning emochen anin ka hnuwa an pahni hian ka hlum ani veta ni tin an report bok Newsweek chuan President Vladimir Putin chuan athurwal puiram te emo ati tangin sipai te ala mase hengmi tele anram hian anthurwal puilawani ti hi hein kana choka hian chiang takin hatilangani antibok heti mekla hian the drive chuan report anpek danin Russia in anopchin Kherson region chunga hian Ukrainian Armed Force ta chuan Russian sipai ta chu hualbetin Moscow sipai tam tak ta chu in surrenderin Ukraine Armed Force ta hna hian anin pea voina Kherson region chunga in dona hi alian tham hlea Russian sipai ta hian Kherson khopuya an position te po chua sanin mun tam taka an hnung tola hetianga Ukrainian Armed Force ten nataka an nortak wakawang hian Russian sipai ta chu GI takin hanoma hun reilo ta chungin Kherson khopui po hi Ukrainian Armed Force te hian an thunun na hnuaya anda thei thuain arin omani tin the drive hian an report bok ani voin hian Ukraine sipai ta hian Kherson khopui chau hi laktumin an beilowa Russian sipai ten Dnieper River anon cross na hmuna Ukrainian Armed Force ta chu anom vektoa heng munatang hian Ukraine sipai ta chuan luira lelama hian Russian sipai ta chu chuakin anral thuam thren khatte po Russian sipai ta hian antlan chet sanani tin an reporta Ukrainian Armed Force ta hian Novakakhovka le Antonivskaya leilian tak mai ta chu an control na hnuaya anda Ukrainian Armed Force Operational Command South-in thuchu an siam dan chuan heng mun sang settlement panga ta hi lakbel ani toa Russian sipai command center ta chu bom chiat vek ania helai munatang hian Russian troops ta chu an japain anin hnukdok toa Moscow sipai ten in hnudona an kalpui ma hian howitzer FT pahni ngot mai chu Ukrainian sipai ta hian an ka chet sakman ani The Euromaidan Press in report anpek dan chuan Russian sipai ta hian du thlan tur dang an nei tolawa Kherson khopui chunga hian hualbein hanom meka thanga owa tan handu lo ni chuan Russian sipai ta hian Ukrainian Armed Force ten inpek na turatana hun an honla hian an kuta inpek mai hi an du thlan tur dik tak chu ani melta ni tin an report ani tichuan voin lama indona hian Ukrainian Armed Force ta hi an chethralea mun tam taka Russian sipai ta chu Ukraine sipai ta kuta hian anin peboka Al Jazeera lampoin Kherson region chunga Russian sipai ta inpek na lian tham tak ania Russia in Ukraine arun nuwa Russian sipai ta an tlomna lian berani tin an puangjar bok ani hetianga Russia le Ukraine in dona hian thil athleng mek lain Al Jazeera chuan voin chanhudar khatvela khan Iran ramchunga buaina lian jok ain mung le ta ni tin han reporta Masha Amini thina chungchanga
protest ami puiten han nei mek chu an la kal pui zela heti lai hian Iran capital Tehran khopuya Evin prison Evin tanina silai hapuaka tanin chunga hian silai manga in kana lian tham takin a chuak ta hei wang hian politics thila Evin prison chunga an tan tir ho zong ta chu mun himlama khungran ania helai huna hian mieng zat nge nunna chanom to ti hi report thei alani ri lawa Iran state media in report unpack dan chuan in kana hi lian tham takin chuak lo ma sela tanin chunga hian silai apua deuh renga wangin tanin veng tu police te tan po hian thelmi harsa tak ania ma se politics thila tanin atang mek tale dual citizen anti Iran khole tuini na nei ma se ramdang khole tuini na nei kopbok ta chu mun himlama ansonani ti an reporta Iran state media IRNA in report unpack zeldan chuan silai puaka wang hian mi engemaw zatin liam an tur towa he tanina an khung silai met puak tu ta hi Iran ramchung Kurdistan area Kurdish nula mel thatak mai masa amini thana wanga lungoi lawa sarkar laka protest neite anman ta chu he tanina hian dalu annia silai met puak tu te po hi anma ni hi nia hriat ani bokani Al Jazeera chuan report unpack danin Iranian government chuan challenge chona serious takmai ama chonta kumsang khajakwa samsari le pakwa Iran ramchunga revolution athenang che khan tuna hian kha aya serious mazok khan Iran mi puita chuan sa khona thila meichia te in thuamna tur an dress code an siam chu an dulo lea he dress code rom han tu hi an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei hi ania bang tura an phuta wangin protest rally hi kalpui zel halania voin hi Kurdish leirol mel thatak mai masa amini kumsom nile pani chawa upa police custody athi nuwa protest rally an nei tana tang khan akar lina tan protest hi anla chunjom mek zela rampum huapin protest rally hi kalpui zel ania sarkarin harsatna atoka ejona kongsang sanga boina antok boka khopui chunga motor in kalpona kongpui zongsong ta chu ti boivek ani boka wangin office tam tak ta chu na thok thailowin anom mek bok ani Iran police tan tear gas le mi puin ho darna turata na silai an me po wang hian Iran mi engemaw zatin nunna an chan towa tin mitam takman an nei to boka heng an mi man ta hi tanin chunga po lungoi lawin boina an siam zui ta zela voina silai puak ta po hian he tan ina protester an khung ho an chung ta chu ko khomin boinan siam chu titop tura ngen turin an ko khoma ma se heng an chung ta hian khap du lawin tanin pona tang hian ngoi rangin tanin chunga boina thengmek chu an clear ani tin an report ani chanchin kanbot sailai theng hi chuan Iran authorities ta chuan Evin tanin chunga boina choka wang hian mitam tak ta chu lak chu ania choble chilin an himna tur hi ngai tua zui ngal ania mase Evin tanin hi himlo takin aom meka tanin chunga om te tan hian an himna mun tur zong turin hriat tirna an ti chuak bok ani hetianga Iran ram chunga mi puitan boina an siam mek lai hian voin October ni somle paruka hian Uganda ram chunga chiatna atheng meka hei hi Ebola natna wang ania Ebola hri chu Uganda ram chunga hian nasa takin tuna adar meka Uganda Health Ministry report unpack dan chuan kumin September ni somnia report unpack masakber dan chuan Ebola wang hian mi som pakwain nunna an chan towa he hri vei an fin fiat thai chin hi mi som nga pariat an ni to ni tin han reporta mase voina hian rampum huapin he hri pui hi adar ta ka wangin Ugandan President Yoweri Museveni chuan order te chokin chople chilin rampum huapin lockdown kalpui ngal turani tin voin khan apong zara khopuile taung tranga te curfew pon ngal hani boka Uganda Health Ministry report unpack dan chuan Ebola natna hi Uganda rampum puya hian adar tonge dar tolauti hi hriat mai thai ani lawa natna alolan chwa huna chu chu hriat thai ani dona tuna hian uluk taka Health Ministry hekri alo chhuana bulle atrai darna mun nia kan hriat ta chu district pahni ania chung ta chu curfew puangin cholkar thum chung mi puite pon chuak lo turin hriat tir ania tichuan Uganda rampuma lockdown puan hanita boka pathian biak na hmuna pungkhom te khap ania bazar zongjong ta chu kharvek turin thupek chua ani boka bar te entertainment inti hlimna lampang zongjong ta chu
ขวคิรเวกอันยาเขาตะกะขับอันนี้ทูปวนสารอันนี้ตะบกอันนี้เอโบลานัดนะฮีอุกันดารำชุงอ่ะไม่นี่เราคบเวลมุนตังอ่ะอาดาร์ฮี WHO ชวนอาลาวเลยมาให้วางเฮียนอุกันดารำชุงอ่ะเอโบลานัดนะอารอนไตรดาร์เลตากวางเฮียนคบเวลินอันไงเวนนัสเลยเอโบลานัดนะเฮียนอาเทนไทจินเลนายไว้ตะกอมดิสตริกปนีเซ็นทรัลดิสตริกเตียอันซอยมูเบนเดเลกัสันดาตจูนิสมนีปังชุงตันกดเทอร์จงจงอ่ะตูมากัลพัลอันนี้ละว่าอินชุงอ่ะมีปุยตจูนิสมนีปักขัดชุงต้มอิมตัดตูรินเชียตีร์นั่นแหละออร์ดาร์ติชัวอันนี้จุยตะบกอันนี้กันสอยตากังขันอุกันดารำจังเฮียนรำดังอ่ะอัตไรดาร์ฮีทิลลาอมตักอันนี้อุกันดาเฮลท์มินิสทรีเฮียนทุชัวอันเสียมนุลกาเฮียนวันละมาขันเทสมุนตั้มตะกาในอันนี้อุกันดารำชุงดิสตริกมุนช่างอ่ะเทสรุมปุยกัลปุยอันนี้กัมพลาดิสตริกชุงอ่ะมีเงมจัตินเอโบลานัดนะฮีอันเวียนิติมูชัวอันนี้ให้บากาเฮียนอุกันดาแคปิตอลอันขบุยบราเฮียนมีมักตะด้วยขัดเล่หน่วยงานเวลเซตอันเจงอ่ะมาเสเฮลัยมุนอันขบุยเฮียนเทสอันไหนน่ะนูปาอันเทสตะจิงมิจูโพซิทีฟอันโลวมาอันปนินี่เฮียนเอโบลานัดนะฮีอันเวียนิติมูชัวอันนี้ตะบกอันนี้ให้วังเฮียนขบเวลรำดังเฮียนอาดาร์ระวังตีสอยไทยอันนี้ตะลว่าอุกันดาแคปิตอลเฮียนแอร์พอร์ตเลียนตักมายาออกมาจุงอาจวนควอลจินขบเวลมุนช่างมีเตะเลวลูตินอันโชคแรงบกาให้วังเฮียนขบเวลรำดังเฮียนเฮรีฮีอัตเฮงตัวเอ็มตีเชียดอันนี้ละว่าอุกันดาเฮลท์มินิสทรีจวนทุชัวอันเสียมดานินขบเวลรำช่างตะจูเฮรีเฮียนอัตเฮนเลวนาตูรินควอลจินเตะขวาคิรนาดันเสียมาเลวฟิมคุรตูรินเชียดตีร์นาอันติชวกบกอันนี้เฮติลายเฮียน Chinese Communist Party ตะจวน politics ละมาทิลเทงเลียนตักไม่หันเนีย CCP convention จวน President Xi Jinping จูกุมงดังลาวมเลตูระ China President นิตูรินอันเนมเฮดเลตา China Communist Party convention เฮียน Chinese politician ตะจิงา Xi Jinping ฮี powerful Chinese politician อันเนียเฮ party ดินชวกตูมาเจดงนุลมาขันChinese politician ตะจิงาทิลติไทเบอร์นิตีนอันปงจาร์บก President Xi Jinping เฮียน China President นี่นะอาเจลติรัตรงตุนเทงอาหุ่นมันจงเฮียนอาทิลติดันจู report ใส่ตักไม่อันเนียจุงจิงจวน military ตะจู world class นิตูรินอันลังกาย military ละมา China จูนัสตักินท่วมจักอันเนียChina เฮียนกุมงา President อันนี้ชุงเฮียนกันสิไปเตะกันรัลท่วมจิกช่างตะจู world class military อันลังกาย China จูตุนไลขบเวลาเทียมนัสสังตักในเล่รำจุงนุงตะกะมินลังกายอามาอ่ะ political leadership ในทราฮีอันมละว่าฮ่องกงขบุยwestern สรการช่างเต็น mainland China ละกะฮาร์สัตนะอันเสียมาฮ่องกงรำช่วยตูตะจูมีตั้มตัก protester อันชัวจุง pro democracy protester ตะจูเม็ดมิตินฮ่องกงขบุยจูมัวนมตะกินอาเซียมาเบจิงเนนอินปอนัทตักอาเซียมตาให้ฮี China President จงเต็นอันละตีไทยง่ายเหล่าอันนี้President Xi Jinping ฮีเนียลกัลนาอมเมียลาวินกุมงัดชูงตัน President Trump เจเลตูรินรัวตันตีนอันเนมเงตอันนี้อัลจาซีราชวนให้มีจุงจางรีพอร์ตอันเป็กดานินฮ่องกงขบุยจุงจางเฮียน transition in ทักเทงนะเลียนตักไม่อาเทงฮ่องกงขบุยจูมังอังเล GI นะเลียนตักินอัตลักบวกเมกลายินสรการดินอันนี้ฮ่องกงจุงจางเฮียนรำดังเตอันรอนอินโรลนะ foreign interference จงตะจู President Xi Jinping เฮียนอาเมียมีไทยวางอินอันปาร์ติชุงเฮียนดินมุนสังตักอาหาวชาวเซลาตุนาเฮียนไต้หวันจู self rule island อันนี้มาเซให้ฮี mainland China เราเรลันหัวเฮียน President Xi Jinping เฮียนอันหูลุงไอไทยอันไปใส่บกันตีนอันรีพอร์ตอันนี้ให้เตียงอันเนมเงอันนี้หัวเฮียน President Xi Jinping เฮียนไต้หวันจุงจางฮีอาศัยช่วงตั้งเงียเบจิงจวนไต้หวันฮีกันรำมันตีฮีกันสอยนนเลีย foreign รำช่างเตเฮทียร์การจุงจางเฮียนรอนินรอลตอลาวตูรินเชียตีร์อินเนียไต้หวันจุงจางเฮียนเอ็งมาสอยตูร์อินในละว่าหุ่นไรเหล่าเตะเฮบวยนะฮีจินเฟลนีน Chinese มีปุยเตอันละนิเวกโดนันตีนอาศัยจุยบอกมาเสไต้หวันฮีเบจิงจวนสิไปทัจักนับมังเบยฮีกันดูละว่าpeaceful reunification ตีอันสอยมัวนมตะกะอินจอมคอมนั่นแหละอินเริ่มคอมเลยนะจูกันทิลดูเบอร์อันนี้จูวางอินไต้หวันรำจุงจางเฮียนบวยนั่นแหละอินดาวนั่นแต่สิไลมูเม็ดพวกตัว
ram dang ten minor na hi thleng to lo turin kan tua Chinese Internal Affairs ram chunga thil thleng chungchanga hian international law noya chuan engma ti thei in nei lowa Taiwan hi kan ramani tin asoinon lebok China hian Taiwan hi lak ngei atum dona ni chuan khovela hian in dona achuak ngei in arinoma US hian in nudo atum lowa Taiwan hi ama lema ain ven him theina turin ral thuam tam tak a supply towa heng ta hi China in aron run thut pwa man mai thai turin Taiwan border vela hun ani towa air defense system thatak tak tele ground na in dona man tur tank le ral thuam dang chikrang krang heavy artillery ta chu US in ramdang te nena ashal phalo po Taiwan a hian tam tak alut towa heiwang hian Taiwan hian muanom takin peaceful reunification tia China in asayang hian in ramna annai puidu donin alang lawa China hian sipai thachakna amangani chuan Taiwan le China in kara in dona achuakanga chu chuan na takin US hi ahong ngei don bok ani ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan bot sai thaite nile phot sela kan video lo thlir tu te kan channel la subscribe lo inom chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa video tharo ma pianga hriat tirna in don zung thaina turin darlem notification bell kha click in ola in lo da thau donia ti chuan lowinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia